کۆمەلەیە مەهاباتەیە چاندی ببوونەیە حیشتی ئادارێ ڕۆژا ژنێکەتکاریە جیهانی شاهیەکە لە نروێجێ لەدارخست. کوردên ji Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê bilxwekirina cilûbergên Kurdî beşdarî şahiyê bûn. Di şahiyê de çend gotar û axaftin hatin pêşkêşkirin. Axêveran bal kişandin ser berxwedanî û sekna jinên Kurd ên tekoşer. Hemû jinên cîhanên pîroz dikin û bi taybet jina Kurd û dayikê şehîda ê gor cîhanê xuya timahiyê re hatî naskirin bi berxwedana xwe. Di dîrokê de hatiye naskirin gojina Kurd mêl bi mêl bi zilamê Kurd re timî di xebat û kar û şer de ya. Ji ber vê yekî em dîte serbilindin jina Kurd û her bijî. Ew jina û destekî dinyayê dihejênî û destê dîtir derpûşê dihejênî. Ew jin gelekî biroleke mezin rabûye, pozîtîv rabûye. Ew jin dêya keça xweha çepelê şer hemberî dijmin rabûye û peyma fê xwe ye. وأم دائما بيجن إنه جن ولا جهانية جن جيانة آزادية. هروها بجدارên şahiyê bi berskirina duruşmeyên jin jiyan azadî û bijî Kurdistan xemleke cuda dan pîrozbahiyê. لە ڕگایە و کامرایەوە زۆر پîرۆزبایی ئاڕاستەی تەواوی ژنانی کوردستان بە تایبەتی ژنانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژهەڵات دەکەم هیوادارم کە ڕۆژی ئازادی سەربەخۆیی وەدادپەروەری یەکسانی بۆ ڕەگەزی بەرامبەر لە داهاتوێکی نزیکدا بێتە دی. پیرۆزباییەکی گەرم بە بۆنەی 8 مارس لە تەواوی ژنانی جیهان دەکەم بە تایبەتی ژنانی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان و ژنانی تێکۆشەری ڕۆژئاوا و لەم ڕۆژە پیرۆزەدا سڵاوی خۆم دەنێرم بۆ هەموو ژنە شەروانەکان ئەو ژنانەی کە لە سەنگەری خەبات تێدەکۆشن و خەبات دەکەن بۆ پاراستنی خاک و نیشتیمان بۆ پاراستن لە ئێمە و لە تەواوی خاچی نیشتیمان و کوردستانی خۆمان. Di dawiyê de hunermend berhemên xwe yên hunerî pêşkêşkirin, beşdaran jî dîlan gerandin û şahî bi slavkirina berxwedana bendava Tişrînê bi dawî bû.